जो ॼावला ख़ुदा जो कसमा भाउ बि ठरंदो माउ बि ठरंदी त पीउ बि ठरंदो ये तो अल्लाह जो हबीबा रब जो महबूबा उन महबूब जी ज़ात बाबरकात कुर्बान वञा अगर इहो महबूब न चई हा त कुझु न मिलई हा उन हबीब के रब करीम जी ज़ात बाबरकात फरमायो इन्नका लअला खुलुकिल अदीम ओ मुंहिंजा महबूब करीम तूं वॾे अखलाक जो मालिक उन अखलाक वारे मालिक नबी जी तारीफ़ था कयूं जो हुन जे दर तां सवाली कॾहिं ख़ाली कोन वियो बाजू मोहम्मद रब को गोलना महज है अपने आप को रोलना नबी जो दर छॾे ऐं चवे त ॿिए दर ते वञा ख़ुदा न मिलंदी अबा मिलंदो बाजू मोहम्मद रब को गोलना महज है अपने आप को रोलना जे बिना संभावण खीर विलोड़ना अबा कॾहिं खीर ॼमायो अथव भाग्या आयो वहराड़ी जा संभावण पवंदो आहे त खीर पोइ ॼमंदो आहे जो तो बिना संभावण खीर विलोड़ण वाह पीर मिठा सोहणा चओ सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह बाजू मोहम्मद रब को गोलना मज़ो है अपने आप को रोलना बिना संभावण खीर विलोड़ना मुफ्त न उम्र खपे दीरा जेकर चाही अहद को मिलना अहमद नाम पके दीरा जुथ जो वेखी नाम मुहम्मदा चुम अखियां ते ले दीरा जेकर चाही अहद को मिलना अन बशर दा शुरुल मचा तू विच यूहा दे दीद टिका तो ओ अंधा को जगते भी पढ़ो कुल इन्नमा अन बशरुम मिसलुकुम ते असांजो ईमान आहे चओ चओ असांजो ईमान ज़ोर सां चओ असांजो ईमान असांजो अक़ीदो आहे मुंहिंजो हबीब बशरी लिबास में आयो आहे बशरी लवाज़मात सां आयो आहे महबूब जो अब्बो बशर हो महबूब जी अम्मा बशर हुई नबी पाक जो ॾाॾो बशर हो ॾाॾी बशर हुई बशरी ख़ानदान में आयो आहे पर रब करीम जी ज़ात बाबरकात इहे बि त फरमायो आहे क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन इहो ज़ाहिर में जेको बशर आहे सो हक़ीक़त में मां रब करीम नूर बनाए तव्हां ने मोकिलियो आहे अरे चंद्रा यहूदी न थी रुगो कुले इन्नमा अन बशर मिसलुकुम कुरान कोन्हे कद जाकुम मिनल्लाह नूर भी कुरान आहे असांजो अक़ीदो आहे त मोहम्मद करीम बशरी सूरत में आयो आहे पर असां जहिड़ो नाहे पर नबियन जहिड़ो भी नाहे ज़ाहिर में बशरी लिबास में आहे हक़ीक़त में मोहम्मद नूरुन अला नूर चओ मुस्तफ़ा नूरुन अला ज़ोर सां चओ मुस्तफ़ा अल्लाह जो वली वक्त जो गौस हजरत पीर मिठा साईं रहमतुल्लाह अलैह फरमाइन था छा था फरमाइन त अन बशर दा शुरुल मचा तू विच यूहा दे दीद टिका तो यानी मुझे नबी पाक ये चवा कुल इन्नमा अन बशरुम मिसलुकुम रुगो इते नबी अगते भी हल नबी फरमाए तो यूहा इलैया ओ इंसान मा तो जड़ो इंसान हा पर तोड़े कुत्ती भी कान ईंदी आ मुझे दर ते जिब्रील हाज़िरो भरी दो आओ ना सही यूहा इलैया मन जिब्रील मुझे दर ते गुलामी भरी दो तोड़े त मुझा डाको लड़ाई भी कोन थो को थुक भी कोन थो हणई मुझे हबीब जे दर ते जिब्रील गुलामी भेजे अन बशर दा शुरुल मचा तो विच यूहा दे दीद टिका तो आवे भाड़ा इल्फाफ तपा तो अल्लाह जो वली गुथो लफ्ज़ न ॻाल्हाईंदो आहे छा था फरमाए आवे भाइड़ा अदड़ा छा थो फरमाए
آوے بھائڑا انصاف تپا تو کچھ تا سوچ سچے دیرا جے کر چاہی عہد کو ملنا احمد نام پکے دیرا جے کر چاہی عہد کو ملنا احمد نام پکے دیرا جت جو ویکھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ نبی اللہ جو اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکا جو قانون آ پیارا موسیٰ لبیک یا رب تو جے امت ماجے کو نماز نہ پڑھے تا جو جنازو تو نہ پڑھ جاؤ نہ کہ پور جا نہ کفن نہ جا باہر ڈھیر تے اچھل جا کتا کھائی ونن ہاؤ مولا ٹھیک آ ایکڑو مانو ایڑو آ سوڑو سائیں بسم اللہ سبحان اللہ ادا ماں گل کو نہ پائی دو ہاں تو گل جو شانہ ماں لائے کو نہ ہے پر روزے دھری جے بچے پر آئے وان لاہی تو سکونا اور مہجا مٹھڑا بھا ودید حضرت موسیٰ کے حکمات بے نبازی دفن نہ کجا پور جانا کتا کھائن سے دنیا دسے کام کھائن سے دنیا دسے ایڑو مانہو آ جے کو مجھا پیارا دوست مری تو ونے موسیٰ علیہ السلام حکم کیو ڈھیر تے اچھلایو تھوڑی دیر گزری یا رب العالمین وٹا وحی آیو آ او پیارا موسیٰ یو تم جو یار آ یو تم جو دوست آ انکھے کھڑائے آ انکھے غسل بھی جا رہا ہے انکھے کفن بھی پا رہا ہے ان جو جنازو بھی پڑھا ہے خالی جنازو نہ پڑھا ہے بلکہ اعلان کرتا جے کو بھی ہن جے جنازے میں ایندو انکھے جنت واجب تھی ویندی موسیٰ علیہ السلام فوراً کھڑائے آئے غسل جارا آئے انکھے مجادا کفن پارا آئے لٹ کھڑی خدا جو نبی در در پڑھ اعلان کندو وتے اچو 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 اللہ جے دوست جو جنازو پڑھو نبی جو اعلان بدھی ہزارن جے تعداد میں خلق گڈ تھیا ان شخص جو جنازو پڑھو ویو آ پڑھن کھان بعد میں انکھے دفن کرے موٹی آیا پر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں وہم بیٹھو آ مولا یار کیاں تو چیو ہو تو بے نمازی جو جنازو پڑھنو کون ہو ایو تو بے نمازی ہو تبھی تمام چلایو ہو ہن تو چیو آ ت مجھو یارا کہڑی گال میں یارا بدھائے ت مجھے دل ٹھرے رب العالمین نے فرمایا پیارا موسیٰ برابر نماز کو نہ پڑھندو ہو برابر ہن جا یہ حال ہا پر لما ینشر التورات ورآ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقبلہ وبدعہ علی عینیہ فغفرت له کرامتا لاسمہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جی عادت ہوندی روزانو توریت جو دور کندو ہو وہ پڑھدے پڑھدے جری مجھے محمد کریم جو نالو ڈسندو ہو تو مجھے محبوب جے نالے کے چمی اکھن تے رکھندو ہو او پیارا موسیٰ جے کو مجھے محبوب جو نالو چمے انتا جہنم جیبا حرام نالو وہ تو چمے جے دل میں محبت آ جے دل میں عقیدت آ جے مجھے محبوب اسا جی عقیدت آ جے کو محبوب کے بھائے وری مات کے عذاب کیا نہ نہ جے دل میں عشق محمد آتا ہے جو دل سینوں نہ ہے بلک مدین ہوا ہے تدے تے اللہ جے ولی فرمایو تے جاتے بھی نبی کریم جو نالو دسے تو چم چم اکھیاں تے لیندی رہو جت جو ویکھی نام محمد جو صلی اللہ علیہ وسلم ڈاڑے جو جت جو ویکھی نام محمد 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 چم اکھیاں تے لیندی راہ جے کر چاہی عہد کو ملنا احمد نام تک دیرا جے کر چاہی عہد کو ملنا یاد رکھو یہ خدا جا ولی سڈ کرے داہوں کرے بدھائے ویا تا ان در خان سوا ॿियो دروازو अथव ई حقیقت آ نا با مجھے محبوب جے دروازے خوسا کو بھی دروازو آہے اڑے جے آدم جی خطا تھی معاف تے تبھی انہی دروازے تے چو سبحان اللہ آدم علیہ السلام کے اللہ تعالی جنت ما کڈو 350 سال گزریا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
سائیں اقبال احمد شاہ گارو گال کئی کہ کہ کم سا بیر ویاسی بیر سمجھو تھا نا کو فیصلو ہو ونجڑو پے جیو اتے ملا کے ماں چاہیے ملا وارے بیر وارے ملا کے تا دے خبر سہی وسیلو وٹھو جائز آ چی توں بدھا ماں چو ماس ماں تو کھوں تو پوچھا مولویا توں بدھا چندن شاہ صاحب توں بدھا بٹے دفعہ جو یہ چیز ماں چوڑ بدھانو پے جیو ماں چو ماس ہاں بالکل وسیلو جائز آ جے کی ہے ماں چو آدم علیہ السلام 350 سال دعا گری ربنا ظلمنا پہ پڑھی خدا دعا بدھس پیپر قبول لگئی آخر آدم چو الہ العالمین ان محبوب جو قسم تھی جن جو نالو عرشن تے قرش دے کنگرن تے پانجے نالے سا گڈ لکھی چجو تھی رب کریم جی ذات بابرکات دعا قبول کئی آدم جی خطا معاف تھی تب ملا تو پھیری دے ہاں ہاں یہ آہے پر یہ نبیان کے وسیلو بھلی وٹھو خپے تہاں ساخے نہ خپے بلی ایڑی حرامڑی آ تمام ماڑی تاؤں کندھ برو چلوچ پر پیرن بر بیٹھی ہوئی اب آئے یا نہ ہے بلی اگے پھر آئے تاؤں کندھ برہنو پر بھی ہندی چھاتے ڈاڑے گالا چھاتے بھی ہندی ہے بلی جاب بابا دوا ماں ہنن کے سنجاتو ہنن بھی ماں کے سنجاتو سویں مولوی اچن بھلے اچن بر عبد الرحیم ناچے ایکڑے ہمراہ کریو ڈرامو جاگو تھا نا ڈرامو کرے 200 مانو گھرائی گڈا کے وچ تے بیہارے مانو کے چی بابا ہے 5000 انعام آ تواں 200 مانو آیو چی ہاں سائیں تے 2000 کہہ کے 5000 کہہ کے ڈیندے جے انہی کے ڈیندس جکو گڈا کے نہ کرائے چھا کرائے گڈا کرے نہ سبن جو بڑا گال سولیا بڑے گڈا کے کندھ لوڈائڻو واسو 5000 ملی ویندا 200 ماڻهن مٿو هيو گڈا نہ کئی اب ہانے جیسے ٹکی واسی سے جی ماں نہ کرایا سے ہا کرائے انہیں ہمراہ کن میں کچھ چیز ہے جو کن میں چو تو گڈو تو کرے سبن چو سے دے خبر نہ تکے بھئی چئیس چھا چی ماں کن میں چیو ماستا وہابی تھیندے چیئین اب آ جاگو سالا نل رہا جی ماں بیو کچھ کون چاہیو ماں سے مارگو کن میں چاہیو ماں سے وہابی تھیندے چاہیے نہ کون تھیندو لاڑکاڑے وارو ملاوری کتابن میں لکھے تو ماں وہابی ہاں شکرہ گدھا کے بھی مارے ہو کتاب لکھو تو باقاعدہ کتاب تھا کہ سائیں بدر دین دکھاری دو ماں جو شاہ پر پریا لاڑکا لکھو تو شکر الحمدللہ جو ماں وہابی آیا تاجی مانا گدھا کا بزور آنا واہ گدھا جو ماں نہ تھی جو تمہاں شکر جو آیا آئی کتاب لکھو آتا جے کرے کو وہابی نہ ہو جے آئی ان کے چاہیے تو تو وہابی آ تو ان چوندڑ تے تازی روپے جی ویندی چھو تے گارا وہابی چاہے جے کہ مسلمان کے قادیانی چوجے جے مسلمان کے کافر چوجے جے کہ غیرت وارے کے بے غیرت چوجے گارا تے یہ مسلمان کے وہابی چون گارا مجھا پیارا وہابی کے وہابی چیبو پر شکرا جو یا گار پانجے گچی میں پانے وجو ویٹھا نہ چون تھا ہاں وسا شکرا جو وہابی آ جاؤ ٹھیک آتا کہ وہابیت مباح ہو جے اللہ خو دعا ہے شل خدا جہان کے وہابیت دے مرد خو بچائے صلاۃ ہو جے آقا دے بلند آواز اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم عليه تما عرض پہ کہ جو دعا قبول تھے آدم چیب تب نبی پاک جے صدقے آؤ نہ دا جمل آدم جی دعا قبول تھی رب العالمین ارشاد فرمایا پیارا آدم دعا گھر ڈاؤ نائی سومناتھ مندر فتح کرن وے ہو سلطان محمود غزنوی اور جو مرشد ہو کامل حضرت ابو الحسن خرقانی 16 کہوں کہ استادن کے شاگردن کے خبرہ
جڏهن بھی غزنی کھا ہلے سومنات پہنچے ہندن جو اڑو کھیل ہوجے ایڈو ہن جو تازو لشکر جو وچارے کے بھجائے چھڏن آخری دفعہ 17 بھیرو جڏي آيو تمل پانجے مرشد کي چي دعا کر آخری دفعو وڃا ٿو جي هن دفعے کامیابی تھی ته ٺيڪ آ نه ته ول نه ويسا تھکا ہو چھا یا اتھوے چھڑے جو بدو عبدالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ فرمایا ون دعا تو کیا مرشد ای دعا بس عجیب دعا ہے دعا تو کیا اتے ونی لڑائی کر جے کرے تو جو لشکر کامیاب نہ بھائے ڈسے تو سست تھی موٹن لگو ہی مجھو چولو کھیوں علم جی امانتا جمرا ڈسی ت لشکر تجھے بھاج کھا دیا ت برکاتو نفل پڑی ہن چولے کے ہتھڑن میں کھڑی رب العالمین کے چیجا الہ العالمین ہے تجھے ولی جو چولو تھی ہن دے صدقے سومنات کے فتح کر 17 دفعو کاہ کی ہندو تر و تازہ ویٹھا مسلمان وچارڑا تھکل غزنی جا حلل لشکر جو بھاج کھا دی 17 دفعو آخری بھیرے بھی سلطان محمود مسلو وچھائے برکاتو نفل پڑھوا برکاتو نفل پڑھی اللہ پاک نے دربار میں چولڑو کھنی دعا گھریا مونجا مولا مڈے ننہار کامل ولی جے چولے دے نہار یہ چوندا تو مشرکن چولن جی پوجا تھا کن جتی جی پوجا تھا کن ٹوپی جی پوجا تھا کن اندھا تو قرآن ہی کو نہ پڑھوا حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام جی ذات بابرکات حضرت یعقوب خام میں سوے میل پریا یعقوب علیہ السلام جا غم جے کرے اکھن دی روشنی ختم تھی ویا حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ جو امر تھوا باب سا ملاقات لا ول پر پہری بھار سا چولو تو روانو کرے اللہ تعالی جی ذات بابرکات کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہوا تجمل حضرت یعقوب علیہ السلام چولو مبارک پانی اکھلتے رکھوا فلما القاہ علی وجہی فرتد بصیرا اللہ پاک جی ذات بابرکات قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہوا وہ یوسف علیہ السلام جو چولو مبارک یعقوب کے ملوا اکھن تے رکھن جی دیرا رکھن دو ویو نظر موٹی آئی چولا کم کندا ہن دا کہن جا اللہ وارن جا چو چو کہن جا اللہ وارن جا اللہ مارن جا نا کہن جا بابا اللہ وارن جا چولا کا مقندہ حل قرآن ما ثبوتا ابوالحسن خرقانی جے چولے جی رب العالمین لج رکھیا کافرن کے دہشت تھیا مسلمانن حملو کہوا اللہ اکبر جو نارو لگوا سومنات فتح تھی ویا سلطان محمود غزنوی سون چاندیا جا ڈھیر کھڑی تو روانو تھی پانجے مرشد وٹایو دعا جے لا نظرانو اچی رکھئی جمل مرشد جے آڈو آیو تا ابوالحسن خرقانی کھڑی منہ پھیرایو وری اگیا پھری آئو وری منہ پھیرائی وری اگیا پھری آئو وری منہ پھیرائی قدمن تے کری پیو بادشاہی تاج لاہے پیرن تے رکھئی او مرشد سائیں چھو ناراضا مکھاں کیڑی خطا تھیا حضرت ابوالحسن خرقانی فرمائن تھا اللہ جے رحمت جو دریا جوش میں اچیو ہو جامل تو چولو کھڑی رب کے باڈایو اللہ کے چوی ہاتھ مولا روح زمین تا کفر ختم کرتا سجے جہان ما کفر ختم تھی ونے تو قدر کو نہ کیو رگو مڑھی جے لا چئی مندر جے لا چئی تا مندر فتح تے مجھے چولے جی ایتری قیمت کا نہیں سارے جہان ما کفر ختم کرائی ہا تا ختم تھی ونے ہا ان مثال مطابق رب تو حضرت آدم کے چوے آدم کے دو قسم دو تھی محمد عربی جو وری سوال کیو تھی کرگو موجی خطا معاف تھے اجما رب العالمین جے رحمت جو ذرا جوش میں ہو قیامت تائی پہنچے اولاد لا دعا گھری ہا سجی اولاد تو جی جنت میں موکلیا ہا ہکڑو بے وہابی کو نہ ہو جے ہا سب جنتی ہو جن ہا پر آدم ہکڑو وریب تو سا وعدو ہا ہن جائے تے بھی مجھے دلبر محبوب محمد مٹھڑے جو نالو کھیو تھی یہ جایا عرفات واری ان جائے جے قدر جے کرے نالے جے قدر جے کرے مجھے وعدو آ تا نائی ذوالحج جو ڈہاڑو ہوندو ان ڈہاڑے تے ان جائے تے جے کو بھی ایندو ما رب العالمین جا گناہ معاف کر شد ارے آدم جی دعا کہاں جے کرے قبول پئی تو چو مصطفیٰ جے کرے چو کہاں جے کرے
नूह जो बेड़ो पियो तरे त मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे करे कंहिंजे करे ॾाढे जो कंहिंजे करे ज़ोर सां चओ अगर नामे मुहम्मद रा नया वुर्दे शफी आदम न आदम या फिते तो दह न नूह ग़र्क़ न जईना हज़रत नूह जो बेड़ो बि मुस्तफ़ा जे करे पियो तड़े हज़रत इब्राहिम जो आड़ा बि मुस्तफ़ा जे करे पियो ठरे और मुंहिंजा प्यारा दोस्त इस्माइल तां छुरी माफ़ पई थिए त बि मुस्तफ़ा जे करे अॼु तार मां बेड़ो तरियो मुंहिंजा मिठा तुंहिंजे करे कंहिंजे करे अबा अॼु तार मां बेड़ो तरियो मदनी मिठा तुंहिंजे करे गम दर्द व्या वारो वरियो मुंहिंजा मिठा तुंहिंजे करे अबू जहल अंधो थियो पर काठ पियो कलमा भरे कहिड़ो काठ वा ओ थुड़ थुड़ खजीअ जो जाते महबूब खुतबो पढ़ंदा हा महबूब टेक ॾेई बीहंदा हा वढल खजी जो थोड़ सुकल हो सहाबी कुर्सी ठाहे आया महबूब जॾहिं कुर्सीअ ते वेठो आहे थोड़ खे साईं छॾियो आहे त थोड़ मां इहे रोवण जो आवाज़ पियो अचे जीअं ॾाची रलाट कंदी आहे गोरो जुदा थी वञे दाहूं कंदी आहे सहाबी हैरान थी विया छाजो आवाज़ आहे कंहिंखे ख़बर कान पई जंहिंजे फिराक में रुनो पियो कुर्सीअ तां लथो आहे पाण पैगंबर करीम अॻिते वधियो आहे उन सुकल थोड़ खे मुंहिंजे नबी करीम भाकुर पातो आहे महबूब जे भाकुर पाइण खां इहे पियो सुॾका भरे जीअं माउ जे झोलीअ में पुट सुॾका न भरींदो आहे अबू जहल अंधो थियो पर काठ पियो कलमा भरे सो थोड़ो बि थियो भागल भरियो चौ मदनी मिठा तुंहिंजे थकरी पिया हो न चौ सो थोड़ो बि थियो भागल भरियो मुंहिंजा मिठा तुंहिंजे छो भला आड़ा खा आजाद इब्राहिम थियो आजाद इब्राहिम थियो बारण मरल ठहपा ठरियो मदनी मिठा तुंहिंजे करे इंशाअल्लाह ताला पीर जे ॻोठ वारा नानके वारा तव्हांजो असांजो बेड़ो मुस्तफ़ा जे करे तरंदो कंहिंजे करे हिननि जो त ख़ुदा ॿोड़े छॾियो आहे पंजाबीअ लाले वेठे मानी गॾु खाधी आवाज़ समझो था न सही लालो वेचारो सादो पहाड़ी जी मानी गिह जो वटो भरे अचे सिंधी अॻियो रखनि लालो सादो माण्हू हीअं टुकर खे ॿोड़े खाईंदो वञे पंजाबी होशियार माण्हू छा वरी करे जो खैर जो टुकर जी हाणे गोल ठाहे ॿेड़ी समझो था न सही ॿेड़ी समझा जी छा चिमनी कीप कीमो ये टुकड़ खे वटो ॾेखारे ठाहे जो खणी भरे त अध आनो गिह जो खयो वञे तो लालो पे जो ओ भाई चौधरी साहब जैसा न तुम अपना बेड़ी डुबाते हो मेरी भी बेड़ी डुबा दो माना जी तू पंहिंजी ने बेड़ी थो बोड़े तो मुंहिंजी भी बेड़ी बोड़ बोड़ माना हो चए तो बोड़े पे माना अंदर पे जैसे तुमने अपनी कश्ती को डुबाते हो मेरी भी इस तरह डुबा दो हिनन जी तो खुदा बेड़ी बोड़ी आ सुनिया जी बेड़ी तरिया इंशाअल्लाह ताला निभागा तू पे सड़ो आई बर तू पे दाहू कर तो फलानी दुआ बि कबूल कान थी तोखे ताकत ही ना है तुरगो कुत्ते वांगुरु भौंकदो आहे साबित नथो करे सघे मोहम्मद जूं सभु दुआऊं मंज़ूर आहिनि
چندرا تنجے کرے تنجے لاب نبی جی دعا قبول تھیا اللہ جے محبوب فرماتا مجھا مولا مجھے کرے ان وہابن جی دنیا میں شکل نہ پھیرا جا مکھے خدا جو قسمہ نبی کریم جی دعا نہ ہو جا تو سب وہابی سور سے سبنی کے وجہ نکری اچن ہا سبنی جی صورت بدل جی ونے ہا نبی کریم جے صدقے دنیا میں شکل نتھی بدل جے پر ماں پکت ہو جا تواں کے ماں سا تواں شرط رکھو ہکڑو سنی مرے ہکڑو وہابی مرے اٹھن پہرن خاپو قبر کھوٹو سنی جو منہ گلاب جڑو ہوندو وہابی جی کتے جڑی شکل سی وئی ہوندی مرت ملا خبر پئی مرت خبر پئی ہتے ہی خدا تھوڑی گھنی دانگی گھمائی اتھن آہے یا نہ ہے ہتے ہی مکارو خدا تعالیٰ کے اتن مجھے محبوب محمد جے عاشقن جا منہ تکیے تھا چمکن جا بے شرم کے شرم نہ ہے نبی کریم جی ذات بابرکات ہانے تازو ماں جلسے تے کرے اس پہ مہراپور جے وچ شہر میں اوچ تو گاڑی جو فیوز سڑی ہو ہاں سے بازار میں چھا کیوں گاڑی جو فیوز وٹھن لا چھوکرو ڈرائیور مجھو ویو اتے ماتم جی کیسٹ پہ ہلی کہیں جی ابا اتفاق سے ہوٹل جے اگیاں گاڑی بھی ہی رہی دھب دھب مومنن کھڑے سالائی تھی پئی دوا اگے ویچارا ہا پان کٹیندا ہا دھکن دا ہا رت کڈدا ہنے مومن جو بخیر آ پان باہ سیرا دی کے ستو پیا ٹیپ پئی ہلے کم پیو ہلے ابا ہاو نہ نہیں شکر سے کچھ تو مومن دا موچڑا لتھا ہوٹل والے جو ڈٹھو تو بڑا مولوی گاڑی میں بیٹھو آ سو ماتم واری کیسٹ کڈھی تقریر رکھنے لگائی ان جے دل میں تہاڑے خوش تھی دو مولوی آ قدرت مجھے خدا جی وا تقریر ہو جے تہا جے کھالو کھٹری جی سو جانو سان کھالو تقریر شروع چاہتے ہی ارے نیاز تو کری یاری تو کری اور تو کری سب حرام قرآن میں اللہ تعالیٰ چوا وما اہل به لغیر اللہ جے نالے جے کا شے ایسا حرام عرس بھی حرام یاری بھی حرام ہے بھتن کھائن لاکھنی ملن مسائلہ ٹھایان فن وچارے وری زور سان آواز نہ تے مولوی یا مولوی تک بدھی ٹھرندو ان ویچارے کے کہڑی خبر جو ماتم پیو ہلائے ان کے کہڑی خبر ہوندی ان جے لا وچ والا ہوئے نہ ہوئے ساڈا کم رینگٹ نال مانو ایڑا بتھوا با سمجھ کان میرے رینگٹ ہو جے سمجھو دالا ہے نا وچ والا ہوئے نہ ہوئے سارا کم ریگٹ میرے ریگٹ ہو جے ہوٹل دے کچھ نہ کچھ ہو جے ہن جو یہ لفظ چیا تب ہوٹل کے باہر تھا مجھے چوے چھاتو جیسے چوے تلا چھاتو مجھے ہے تو چوے تو یاری حرام اور سب کہ دھوڑ مجھے اس بلا بند تھا کھنی کے ان کے بھی خبر کان ہو جائے تو چھاتو چوے اور مجھا پیارا بھاو عزیز یار ہی بھی ثوابا ایصال ثوابا امام حسین جو نظر نیاز بھی ثوابا محمد عربی جو میلاد بھی ثوابا رہو سال غیر اللہ جے نالے جو کیسے دے خبر پڑھے واری جے کا زالا انتے پڑھے جو نالو آیا اللہ جو نالو آیا گلائیو بابا کہیں جی زال چاہتا ہو ملا حقائی جی نہ کہیں جی ابا زور سان تے چو کہیں جی انتے پڑس جو نالو پیو تا مانس بھی حرام تھی وئی کیاں تو چوی غیر اللہ جے نالے سا حرام چھو چور سکے حرام چوی مجھے محبوب محمد کریم جے اور صلاح چھا چاہندے ابو بکر عاشق عمر عاشق عثمان علی عاشق انہاں عرس کو نہ کیو تواں چھو تھا کیو چوندا یا نہ نبی جا عاشق تے صحابی ہا ثابت کیو ماں تو چواں تو کہ کیڑی خبر اندھن اندھوکار سجن لدھو سوجھرو پیادا ونی پار پیا سنبرا کی نہ سوار وہ محبت سان مہار لدھو لطیف چوے ہن صلاۃ پڑھ تو ماں تو کہ بدا ابو بکر جاؤ ہی کون ہو مصطفیٰ جو عرس ہلو پہ صلاۃ پڑھ مجھے حبیب دے وری بے دو صلاۃ مجھے حبیب دے
اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم عليه. اب ابو دولائن مجھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی سیرت جو دو نواہ میں اورے پرے مانو کے دعوت جو اے سبن کے چو اچو اچو دعوت کھاؤ گوشت دھوتے کھاؤ نوجادا سو اٹھ کسی ویا ان جو گوشت رجھی ویو ہزارن جے تعداد میں خلق گڈ تھیا ہکڑی پھنڈر کوئی بھی آ تب تواں کے کافی تھی ونے جاتے سو اٹھ کٹھا ہوندا کیتری خلق گڈ تھیا مانو ہک بے کو پچھن پیا تے جو خبر نظار چھاجی خیرات کیا جو سو اٹھ کٹھا تھئی. سائیں اقبال شاہ بکر کٹھو سائیں کو گابو کٹھو کو پانو کٹھو مانو پچھن تھا سائیں چھاجی پھنڈڑا سب کو چوندو نا سائیں چوندو بابا اج خیر جو امامن سگورن جو ڈہاڑو تو ملائے مفتی صاحب تو اچے سائیں جیلانی بادشاہ تو اچے بیا عالم اچن تھا با یہ چوندو بی گال کندو حضرت نظار کے چوڑے خبر ہے چھاجے لا سو اٹھ کٹھا تھی پٹن ہوں پچھوں پٹر بچن تھا اساں کے بھی خبر کانے تا بیچو کٹھا بھلا پچھو اس ڈس چے تو این نہ ڈسیندو سا کھاؤ کھائی ڈھو کيو ڈھو کرے ادب سا ویہو تو متھے ٹکر تے چڑھی واز کرے بدھایا تقریر کرے بدھایا مت سو اٹھ چھو کٹھا تھم مانو انتظار میں سب کھائی پی سو اٹھ مانو اس ہزار لکھن جے تعداد میں ویٹھا حضرت نظار کے جو ہانے بدھا ننڈڑی ٹکرڑی آ ان جے متھا چڑھی بھی چوے تو گال بدھو سال تھیا ماں روز بیت اللہ جو طواف کندو آیا لبیک پڑھندو آیا اج بھی ماں بیت اللہ جو طواف پہ کیو طواف کندے کندے لبیک پڑھم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک چار چکر جمل پورا کرے پنجو چکر شروع کيوم ہیڈو زبان سا پڑھا پيو لبیک اللہم لبیک ہیڈو ورے مجھے پٹھیا مو آواز شروع تھيو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ما حیران تھی بیت اللہ جے در کے چمڑی دعا گھری یا الہ العالمین مجھے زبان تے لبیک جاریہ پر مجھے پٹھیا ماں لبیک جو آواز تو اچے یہ چھا جو آواز آ رب کریم جے بیت اللہ مو آواز آئیو او نظار تو محمد کریم جے پڑ ڈاڈے جو بھی ڈاڈو تجھے پیشانی میں محمد کریم جو نورا تجھے پٹھیا میں مدینے وارے سائی جو نورا اج محمدی نور بھی تو سا لبیک تو پڑے ادا ہے سو اٹھ محمد کریم جے عرس جے خوشی میں کٹھا تم کانجی خوشی میں چاو چاو کانجے خوشی میں رسول اللہ جے عرس مبارک جے خوشی میں سو اٹھ کٹھا تم ہاڑے مکھے پجات ابو بکر تے پجندو ارے ابو بکر جاؤ ہی کونے کو انا ظاہری طرح مجھو حبیب آئیو ہی کونے کو حبیب جی انا ظاہری ولادت بکان تھیا ستن پیڑن میں اگئی مجھے محمد کریم جو عرس حلیو پہ تڑی تو چواں اندھن اندھوکار سجن لدھو سوجھرو پیادا ونی پار پیا سمبریا کی ن سوار وہ محبت ساڑ میں ہار لدھاؤ لطیف چوے درود مجھے آقا تے بلند آوازا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم عليه چو اسان جي نبي جو دعاؤں قبول چو اسان جي نبي جو دعاؤں امت جو بیڑو مصطفیٰ جے کرے ترندو
محبوب جے اچن کھان اگے عرس ہلیا پے یاری بھی حلال ایصال ثواب امامن جو مجادا نظر نیاز بھی حلال ایصال ثواب ہن کے خبر جاہل کے کانے کہا حقیقت میں پانچن مرشدن جو ایصال ثواب ہو کندو آ جی مرشدن سا محبت ہوندی علی اسا جو مرشدا حسن اسا جو مرشدا حسین اسا جو مرشدا آل نبی جا اسا غلام ہو محبوب محمد کریم جے بچڑن جا خادم ہو انشاءاللہ تعالی محبوب جا بچہ قیامت میں اساں جی سفارش کرے پانجے نانے کھاں اساں کے جنت وٹھی ڈیندا یہ وہابی پڑھی پادر جھلیدا پو خبر پولن ہاں صحیح سنیو تہا جو بیڑو پارا اہل بیت جی تہا جے دل میں محبت آئے چی صحیح اج کل 14 صدی میں کو شل نہ پیر اچے چھا چوندئی صحیح اہل بیت اچیو اہل بیت یہ ملا بھاؤ کا کیا تاں جے لاڑکانے والے کیسے ٹوا کڈیا لاڑکانے والے کے ڈوکڑ خبر کیسٹ والے کے موالی بھی ہوتے ملا بھی ہوتے وہابی بھی ہوتے سنی بھی ہوتے تو بھجن بھی ہوتے وہ بولن جی چھو تو بھرے پہ انہیں کے پیسہ نہ خبر نا ہانے جے کرے موجی لاڑکانے جے کہیں بے کیسٹ کڈی تو ماں کیس کنو ساس نہ موجی نہ کڈن کورٹ میں چھکی دوسان جیتریوں مجھو کیسٹ اکڑ تو ہکا ہکا کیسٹ جو لکھ روپے اٹھا دوسان ہائی کورٹ میں حل خبر ہے ٹھیک ہے نا الائیو کڈو پانچن بھجن جی ہکڑی بھجن جی کڈو بھی کھالو جی کڈو بھائی ننڈا وڈا باہر پان بیٹھے ہی تو مجھے کیسٹ کڈے ضرورت نہ چیلنج تھو کیا اعلان تھو کیا نہ کڈن مجھے کیسٹ کہیں کڈی مجھے کیسٹ مان دے کیس کنس مجھے مرضی آ مجھے کمپنی کے جا ٹھیک ہے نا بابا درود شریف مجھے حبیب دے بلند آواز اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم کیڑی گال پہ کم یاد تھا ہاں سی یاد دی گال جیسے جیکو تو پیر جیسے اہل بیت جیو ہانے تھکاؤ دعا کرنی کرو دڑ گال بزر بس کیوں دڑ کو ڈنو ماوت نا نو جی کیسٹ کرو جڑو تہاں جو وانے سا بھائی وارو ہو جائے سب نے گنتی تھی بڑا ون اساں جو واپار ٹوٹری والا جا دوستو عزیزو چیتھو تے ڈسو 14 صدی 15 صدی میں کو پیر سید تو اچے چون تھا اہل بیت اچیو اڑے اہل بیت منڈھ میں ہی کون ہاتھ ہانے وری کا نہ آیا پو باقاعدے نالا پلی تکھیا ہن تو علی بھی اہل بیت ناہے حسن بھی اہل بیت ناہے حسین بھی اہل بیت ناہے بھر میں کو پوڑو ویٹھو ان جو آواز تو اچے تو ملا تقریر کئی سا کئی اب چاہیے بھائی نا وری نک جو پکو بہڑو چی بھلا پو قرآن ماکھے جو تو کھیوں ونیا قرآن ماکھے جو تو میں کھیوں ونیا جو تو قرآن میں لکھو پیا اما چیلنج کے اس میدان میں بیٹھی چو ثابت کر قرآن میں کتھے یا ماں تو ثابت کیا قرآن میں نبی جو اہل بیت آہے آہے یا نہ ہے پو جو کو نبی جے اہل بیت جو دشمنا انہاں تے چھا ہوندو آ تکڑ نہ کیو بدھو قرآن پاک بدھو سبحان چوندا تر کو یہ ڈٹ کیوں گالو دا کن اللہ تعالی کلام پاک میں فرمایا الذین یؤذون اللہ حافظ کو ہے آہن پر جھوٹ کن ذکر تھا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ سجنہ کا انڈر تو بھیٹا ہے دوستو عزیزو مسلمان بھائیرو اللہ تعالیٰ فرمائے تو الذین یؤذون اللہ ورسولہ ماں کے اگتے اچے تو پر حافظ پڑے اللہ تعالیٰ فرمائے تو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرت وأعد لهم عذابا مہینا
जेको अल्लाह जे रसूल खे अल्लाह खे ईज़ाईंदो आहे रब करीम हुन जे मथां लानत मोकिली आहे ऐं रब करीम हुन जे लाइ ख़्वारीअ वारो अज़ाब तयारु करे छॾियो आहे। हाणे मसइलो ॿुधो, मुंहिंजे पुट खे को चवे त मौली साहब तुंहिंजो पुटु नाहे, ॿिए लाइ मां छो चवां, पंहिंजे लाइ थो चवां, मूंखे को चवे मुफ्ती साहब हे तुंहिंजो पुटु नाहे, अबा सच ॿुधाए त मुंहिंजी दिलि रंजाई आहे न, पुटु त मुंहिंजो आहे, पुटु कंहिंजो आहे, मुंहिंजो आहे, ऐं मुंहिंजे पुट खे तो चवे तुंहिंजो नाहे त इहो मूंखे रंजाई। रसूल जी औलाद खे चवे त रसूल जी औलाद नाहे, रसूल जे अहल बैत खे चवे रसूल जो अहल बैत नाहे, गोया रसूलुल्लाह खे रंजाई। पोइ जॾहिं रंजाई त ख़ुदा छो चवे लानहुमुल्लाह, अल्लाह जी उन्हनि ते लानता, तव्हां बि चओ सिखा लानता, कंहिं ते लुंडूअ ते लानता, ॾाढे ॾाढे चओ लुंडूअ ते लानता, इन लुंडूअ ते लानता जेको मुंहिंजे महबूब मोहम्मद करीम जे अहल बैत खे नथो मञे ऐं चवे थो त मां लख रुपयो इनाम ॾींदोसांसि। अरे पलीत तोखे कहिड़ी ख़बर मुंहिंजे महबूब मोहम्मद करीम जे बचड़नि जा दुश्मन, ख़ुदा जे महबूब जो अहल बैत क़यामत ताईं आहे। मुझे आका ई मौला चो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फर्जंदा सैयदना इब्राहिम, छा नालो सही, सैयदना 6 महीननि जो आहे, गुज़ारे थो वञे, दुश्मननि खे जी वारो लॻो, आख़िरी फर्जंदो 2 अॻ में गुज़ारे या 3 आख़िरी इहो बि गुज़ारे, पाण में छा पिया चवनि, अड़े ॻाल्हि ॿुधी थी, बेड़ी ख़तम, नालो ई ख़तम, हाणे दीन ई ख़तम। जागो था ला निंड अथव, ये पाण में सुरबाटा पिया कनि, केर मुनाफ़िक़, चओ चओ केर अबा, छा चयूं, मां सुरभाट में चयो, लाउड में पहुतो हूंदो, छा पिया चवनि त अड़े ॾिठी पीढ़ी ख़तम, नालो ई ख़तम, छो त औलाद जे पुठियों नालो हलंदो आहे, नालो भी खत्म, पीढ़ी भी खत्म, हिनजो हाणे ज़िक्र ही खत्म, हाणे हिनजो दीन ही खत्म। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमायो, मुंहिंजा हबीब नालो औलाद सां कोन हलंदो आहे, और मुंहिंजा महबूब तुंहिंजो नालो त अहिड़ो हलंदो जो वरफ़अना लक ज़िक्रक, तुझे जिक्र के मां रब्बुल आलमीन बुलंद कयो आ। या अल्लाह कीअं बुलंद कयो थी, अल्लाह ताला फरमाए थो इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई, जाते मुंहिंजो नालो हूंदो ताते तुंहिंजो नालो हूंदो, जंहिं जाइ ते ला इलाहा इल्लल्लाह हूंदो ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूंदो, जाते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हूंदो उते अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हूंदो, जाते अतहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यबातु हूंदो उते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह हूंदो। या रसूल अल्लाह तुझो नालो खत्म थियो आहे ई कोन को, तुझो नालो फर्शन ते, तुझो नालो अरशन ते, तुझो नालो हूरुन में, तुझो नालो कुसूरन में, सारो जहान मां अल्लाह जो ज़िक्र कंदो आहे। अहिड़ो बि वक़्तु ईंदो जो मुंहिंजो ज़िक्र बंदि थी वेंदो पर मुहम्मद मिठा तुंहिंजो ज़िक्र पियो हलंदो। छाजे करे जो तुंहिंजो ज़िक्र बुलंद करण वारो मां रब्बुल आलमीन आहियां। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रब फरमाईंदो आहे मां पंहिंजे मलाइकनि सां गॾिजी पंहिंजे मिठड़े महबूब मुहम्मद ते सलातो सलाम पढ़ंदो आहियां। एड़ा हरामी हन, एड़ा बदमाश हन जो कुरान की माना था फेराइन। हिकड़े वहाबी मौलवी माना कई आयत जी ॿुधायांव त पोइ थुकूं हणोसि। अल्लाह ताला फरमाए थो इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी। चओ चओ युसल्लून, बेशक अल्लाह ऐं उन जा मलाइक नबी ते सलात पढ़न था। देवबंदी मौलवी जो पिंडी में मरी वो जंहिंजो नालो गुलाम खान हो, कंहिंजी शकिल ही फिरी वही। पीरान पीर जी अबू ज़हबी दुबई में गिला कई, स्टेज ते वेही चई काथे आ पीरान पीर मुंहिंजी टंग भञे।
سمجھو تا لائے نا ایڑو بے حیا ہو یہ ٹنگ رکھی ٹیبل تے چے پو سڈ کيو پیران رکھے پی رکھے مجھے ٹنگ بھجے مجادا ٹنگ کان بھگس کندھ بھگس وری کرو کرن سان ہیڈی زبان نکری آیا سا اکھیوں باہر نکری آیوں ایے پو کھرڑاٹ کرے جے ڈھگے کے سیر وچ بیا اسپتال میں کھڑی آیا نرس ہن جو مور ڈٹھو نرس بے ہوش تھی گری پئی 15 منٹن میں تڑپدو رہو ہتے جو زمین تا ٹپو جے تو چھت سا لگے وری کرے آخرکار ادھ کلاک تڑپی مریو پر مرن جے ٹائم تے زبان باہر نکتل اکھیوں باہر نکتل چوں بابا یو ہانے صورت جی بدل جی ویا ایے ویڑے سڑے پاکستان موکلیوں بابا نے جی متھوں چھا لکھیوں سے اردو میں شکل دیکھنے کے قابل نہیں ہے صحیح چھا یہ میت کس بے ادب کی ہے کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے یہ تہارے کھالو کھٹری جے پیو حکائیے جو استاد ہو اصل نسلی تھو نسلی اب آپ سمجھو تھا نا صحیح انہاں جو استاد بولی حسین علی وہاں بھچرا وارو وہ مانا تو کرے ماں تا سمجھو الزام ہو جے تو کورٹ میں مکھے چھکیو جے کہ پیو جے پٹ میں جرتا تو کورٹ میں عبدالرحیم تے حوالے لا کیس کرے انشاءاللہ تعالی ماں تے پتا پدھرا کیا کتاب منہ میں ہناس یہ کورٹ بھی فیصلو کرے دنیا کے پتوں پہ تو عبدالرحیم سچو وہاں بھی کوڑا پر ہن کے طاقت نہ ہے طاقت چو نہ ہے چو طاقت نہ ہے پھر کہ خبر آ نا تو عبدالرحیم سچ تو چوے ہاں ملا جی مانا بدھو اللہ تو چوے اللہ ای ملائک نبی تے صلاۃ پڑھن تھا اللہ ای ملائک حکائیے جو استاد تو چوے اللہ ای ان جا ملائک نبی کے شاباش شاباش چون تھا چھا تھا چون مانا اللہ ویٹھو سجو شاباش 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 مانا ہاں صحیح نہ صحیح یہ لکھو آ بلغت الحیران والے بلغت الحواروں میں تو بلغت حیران آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ان جے تفسیر میں ترجمے میں مولی حسین علی وہاں بھترا وارو لکھے تو اللہ ای ان جا ملائک نبی کے شاباش شاباش چون تھا ایڑا ت صلاۃ جا دشمن ہن جو قرآن واری صلاۃ کو نہ تھا منن تدی ت توکھے جھلیندا ہن ت اذان کھو اگ میں نہ پڑ جا مسلمان تو اصل نہ مڑ جا ہو توکھے چون نہ پڑ جا ت اذان کھا اگ میں بھی پڑ جا وری پوئے بھی پڑ جا او سنیو ماتا کے عرض قدس خدا را مسئلہ تو چھڑے جو اساں جا بزرگ کو نہ کندا ہا اساں جا اگیا درویش سندھ جا عالم کو نہ کندا ہا نئی صلاۃ کو نہ پڑھ بھی اساں آیو سنی پر اگے اساں جا وڈا کو نہ پڑھدا ہا بھلا دے خبر تو جے وڈن جے ٹائم تے وہابی ہویا ڈاڈے گالھا زور سا گالھا یہ پلیت کو نہ تری اساں کے پڑھن کو مجادا ضرورت کا نہیں ہانے سڑن تھا ت پڑھ کے ساڑن لائے پڑھبو سنی کے ٹھارن لائے پڑھبو اگے بھلا بزرگ صلاۃ ہو جھلیندا ہا رب جو قسم اگے ت مریض بیمار تھیندو ہو ت پھنڈروں کو ہی خیراتوں کرے مانو چھا کندا ہا صلاۃ پڑھائیندا ہا کورو تھاں آنیندا ہا پو صلاۃ شوکارے مریض کے پیاریندا ت چنگو بھلو تھیندو ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد چو ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد رب العالمین کی ذات بابرکات فرماؤ مجھا حبیب یہ منافق چول تھا پٹ مریو تس نالو ختم تو جو نالو ختم کو نے ورفعنا لک ذکرک تو جو ذکر ما رب بلند کا جاگو تھا بدھو تھا ورفعنا لک ذکرک تم جے لا اسا تو جو ذکر بلند کرے چھڈیو
مولا ہے تے چون تھا پٹر گزارے اس نسل ختم تھیو اللہ تعالیٰ فرمائے تو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر عام طرح مانا ہے کبھی انا اعطیناک الکوثر اے مجھا حبیب اساں تو کہ کوثر ڈنوا کوثر جی نہر ڈنیا کوثر جا خزانہ ڈنا خیر کثیر ڈنوا ہر شے جی کثرت ڈنیا پر ہکڑن تفسیرن یہ بھی لکھوا انا اعطیناک الکوثر چوتیا سورت محبوب جے بچے جے وفات کھاتو لتھیا مانا ہی یا تفسیر لکھوا انا اعطیناک الکوثر او مجھا محبوب محمد کریم ما رب تو کہ کثرت سا بچڑا نہیں چھجائے نظر خڑی روڑا ہے بخاری شیرازی لکیاری وہ تو چھڈ رگو روزے دھنی رحمت اللہ علیہ جا راشدی بھی سندھ میں اترہن جو سب انخواہ گھڑا ہے چو سبحان اللہ ہیڈو جو مجاہدہ میرو خان خان شروع ساتھ ونی کھارے چھان سا لگا ہیڈو مجاہدہ ونی جو کاچھے سا لگا تو ونی ہیڈو نگر پار کر سا لگا پوری سندھ دے اندر عمر کوٹ تائیں جاتے تھر برہ میں تو روزے دھنی رحمت اللہ جا بچڑا موجود ہے غوث اعظم جی اولادہ مجاہدہ بخاری اہل شیرازی اہل جیلانی اہل رب فرمائے تو انا اعطیناک الکوثر مجا محبوب ما رب کریمتوں کے کثرت سا اولاد رنیا فصل لربک وانحر پاجے رب جی نماز پڑھ اے قربانی کر ان شانئک هو الابتر یو تو جو دشمن جو کو تو کے تانا تو ہنے ان جو بج ما پٹے چھجوا ابو جہل جو بج کو ابو لہب جو بج کون ہے اتبے ولید شیبے جو بج کون ہے منافقن جو بج ختم تھیو محمد کریم جا ہزارن لکھن جے تعداد میں سادات اہل بیت اج بھی اہل قیامت تائیں ہوندا رب تو فرمائے ان شانئک هو الابتر تجھے دشمن جی ماں رب پاڑ پٹے چھڑیا تو محمد جو نسل قیامت تائیں ودھندو رہندو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا جو سبحان اللہ تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا دور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا مجھے حبیب اجے بچن کے نور منو تھا نبی نور ہو دب منی چھو کھائندو ہو سید نور ہن تب مانی جو تھا کہن اڑے تو کہ قرآن پڑھو اندھا کو نہ تھی مانی رگو بشر کو نہ کھائندو آ کھائن پین رگو بشر جو کم کو نے ماں تو کہ ثابت تو کریں جا بیجن سب کھائیں دیا موجا با موسیٰ علیہ السلام جے ہتھ میں لٹھ ہوئی لٹھ کاٹھی جیا اللہ جے نبی جے ہتھ میں آتا لٹھا چھڑے تا ناگا جمل فرعون جا جادوگر نوڑیوں پھٹو کن تھا اچی جو لٹھ بٹھی آتا سبن جا موجا پیارا دوست عزیز ہوئے نوڑیوں ناگا کھائی وئی جے کرے لٹھ نوڑیوں ناگ کھائی سگے تھی یو نبی جے ہتھ میں موجزو آ تو مجھے محمد کریم جو کھائن پیان بھی موجزو آہے ملا رو گوئی ہو تھوڑے سے تو مجھے حبیب کھائی دو ہو یہ کون ڈٹھی تو سجی عمر میں گھڑوں کھا دوں اب سجی عمر میں گھڑوں کھا دوں عام مشہورانہ سوا من گھڑوں صحیح اسا مہینے میں سوا من تو لونو دا کھاؤں اے ملا ہے تو تو چوی نو جو نبی سے کھائیندو آ رب کریم جو قسم اما آشا تھی چوے تو مہینن جا مہینہ گزری ویندا ہا اساں جے گھر میں باہ نہ برندی ہی نہ کو بوڑ رجے نہ کا مانی پچے اساں تے محبوب جو دیدار کرے ڈھو کندا ہسے حبیب کے چوندا سونا تو کے بک کانا تھی لگے فرمائندا ہا ابی تو عند ربی هو یطعمنی و یسقینی ما رات رب وٹ گزاری دو ہم جو رب مکھے کھارائی دو بیا تے پیاری دو بیا ہے یہ رگو سی سو نبی کھائی دو تو بھی کھائی دو پر تو کہ خبرات کھائی دو تو پا ہویا ڈیڑھ پا ہویا کلو
او جل صبح جو جنگ جے خیال سان ویندو آ ایترو تو کھوڑ وہابی کڈندو آ جو پان لجی تھیندو آ تے بلا نکتی کیا آہے یا نہ ہے گالایو با تھکا تا نہ ہو ہکڑے ہمراہ کئی شادی میں گوشت کھیر جام کھادوں سیارے جی رات زال مڑس کے دھار کھٹا ٹھاہے ڈنو ہن زال مڑس صلاح کئی کیڑی چیں جے کدے ہوا اچئی تے ماکھے ٻدھائے جا تے سوڑ کے لوجو تے نکرے چیں بلا چھا چواں چیں جے کدے ہلکی ہوا چے چجا تے توڈی پئی اوندی اے کلائندا کے سرائی کی توڈی مانا گوری جت حال ہے چھا چے بلا وری تھوڑے آواز سان چے آخے توڑا پیا ہوندا ابا سمجھو تھا نا وارے سا توڑی پیا ہوندا توڑا پیا وری چھوڑ کے یہ کندا بدبو نکری ونے قدرت مجھے خدا جی ہمراہ جو کو گھوٹ ہو ان کے کو پیٹ میں وٹ پیو ہن لکھے مڑی کا ہوا ہے ہوا جے بجا ہمراہ کو دست ہوئی دست جو وہی وچی دھپ تھی مائی وٹھی سوڑ کے چھنڈیو کہ توڑا ہے کہ نہ توڑی کہ نکا توڑا نکا توڑی گلے مہار ٹرائی ہے سجو وگو کا ہے پیا ارے تجھے پیٹ ماں بدبو نکلے گند نکلے مومنن جی ماوتی چے واللہ مارائے تو کتو قذرن الا شمن تریح المسک والعنبر ماں مجھے محبوب جے پیٹ ماں کدے کا گندگی نکر دے کا نڈھی حبیب وہی اٹھدا ہا تے گندگی ہوندی کا نہیں جے جائے تے حبیب جا قدم رگدا ہا ان جائے کے ڈسن ویندی اس تے مشکئی انبر جی خوشبو دے ہوئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا چو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا آل بیت اہل اناہل اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والو فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا او مجھے پیارے محبوب محمد کریم جا اہل بیتو ما رب کریم جے ذات بابرکا جی مرضیات ما محمد جے اہل بیت کے اہڑو پاک کیا جو پلیتی ہنن جے ویجھو ایندی کان کا اگتے اللہ تعالیٰ بے قرآن پاک میں فرمایا ہوا تَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ماں محمد توا کے نماز سکھاری حج سکھاریو قرآن سکھاریو اسلام سکھاریو ان جیما توا کا مزدوری گھرا وئی کان تھو ہکڑی شے گھرا نہ تھو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى جے کرے توا مسلمان آہو تو مجھے اہل بیتن سا مہجن قریبن سا محبت کجو جے مجھے قریبن سا محبت کئی یہ سمجھو تم اسلام جو حق ادا کرے چھجو نبی کریم جے اہل بیتن میں امام حسن بھی اہل بیتا امام حسین بھی اہل بیتا شیر خدا بھی چاو شیر خدا بھی آئے یا نہ ہے علی کے منی نہ ہو یہ موالی پارٹی جگہ بھی تھا ماں ہمیشہ چاہوں دو سلام مجھے ہوئی ودے ہاں کاشم دنو شاہ بس کیا صلاۃ مجھے سائیں تے بلا بابا سا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وسلم بابا شیر خدا کے منیدہ ہو اے موالی شاہ چاہتا ہے ملا ارے ملن کے علی دے شان جی کیڑی خبر حیدر اور وہی بھنگ جو کنڈو بھی کدا
چنڈن کي لی اڑے نالو به نٿو وٺو چوني حضرت علي چو سبحان اللہ. اسان کي سبق مليو ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گرفتن کمال بے ادبی است. مولا شیر خدا ہزار دفعہ مشک سا انبر سا وات دھوئی گلاب سا صاف کیوں ان خاں پوب نالو وٹھن تو جو اسان جے لا بے ادبی ہے تو جو شان اñا بھی متھے آ. چو سبحان اللہ. بھنگ بھی پیے چرس بھی پیے نماز بھی کو نہ پڑھے طہارت بھی کا نہ کرے والا شل میں محرم اچے محرم جے مہینے میں چھا چوندی بابا ہانے محرم آیو آپ مہینو سو گجو 10 دہاڑا نہ کو سرمو پایو نہ کو کھیر پیو نہ کو منہ دھو تا طہارت بھی نہ کیو. نالا کا جا وٹھے پاک دامن جا امامن جا اہل بیتن جا بھنگو پی تیار تھی چرس جا سوٹا ہنی وری اہل سنت والے تے الزام ہنے جیسے سنی سے اہل بیت جا دشمن چامے سنی دشمن اہل بیت جو تو کہ اہل بیت جی شان جی خبر ہی کانے گا تو کہ بھنگ جی خبر بھی تو کہ خبر